Horas mahubat tahaganupan, pai may jalohi tahatan ni Tuhan tamartong kumahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani pasu-pasumu na tetap iberi hamban nami das kubani panorang on. Membain boy hanami mangulaki horja nami ibagas na jorgit. Tuhan na bata bapa nami bani panorang on sihol ijalohan nami tadah pertunduyun na kubamu. Para sahap kon hamma hanami ale Tuhan. Ase boy tongon irusi hanami hatamuin. Jana boy idalon kon hanami bani perpuluhan nami siganup ari. Amin. Kita haganupan hatani Tuhan ta nadas batta bani panorang oni buat hubani buku Titus bindu 2 ayat 10 sada sonon mahatani Tuhan ta. Aidomma mulgap idop ni hurni naibata bahen halua honni haganup colma. Horas mahubat ta haganupan kuria nahina holongan ibagas Kristus Yesus ketika adong na mangurupi hita somaldo iha tahon hita terima kasih ubani halak na mangurupi hita ay. Janah cara martarima kasih ubani halak na ongga mangurupi hita bagi dotene. Adong do sebagian halak martarima kasih dengan cara memberikan ucapan terima kasih ubani halak na mangurupi. Tapi adong do homa halak na makatahon hatarima kasihon ni ubani halak na mangurupi si Aima dengan cara makatahon terima kasih irik manalam halak na mangurupi ia ay. Tapi adong do homa sebagian halak na memiliki cara martarima kasih ubani halak na mangurupi ia Aima dengan cara makatahon terima kasih ubani halak na mangurupi isalam janah membere sesuatu hal boy maai marhitehon ni barang ubani halak na mangurupi si. Jana marhitehon ni teksi ambilanta bani panorang on Apostel Paulus sihol pasingat kon hita pasal sonaha do carata martarima kasih hubani Tuhan na bata halani domma ipalua hita humbani parjabolonon ni dosa. Paulus yol pasingat kon hita marhitehon ni hatani Tuhan ta bani panorang on ahadu na boy ibahin hita sebagai cara hatarima kasih honta bani idop ni hurni Tuhan na bata na iberi hubatta marsada-sada. Jana marhitehon ni hatani Tuhan ta na ijalo jana inaitang arhita bani panorang on adong do piga-piga hal na isobut Apostel Paulus nagabe cara tal naho makatahon terima kasih bani Tuhan na bata Aima marhitehon ni mengalami pembaharuan hidup ibagas guluta. Marhitehon ni na mandalan kon haros ni Tuhan ibagas perguluhan ta. Aima dengan cara marnalangkon ukur na sodaulat, marnalangkon hisap-hisap ni dunia on, anjaha memperlahohon hapormanon, hapitoron apa hadaulaton bani guluh ta siganup ari. Kuria na hinaholongan ibagas Kristus Yesus. Haganupan na isobut Apostel Paulus bani hatani Tuhan ta na ijalo hita bani panorang on Aima sebagai carata martarima kasih marhitehon ni haluahon na dumanyata na duma ibere Tuhan na bata hubata marsada-sada. Manggulu ibagas haroso ni Tuhan na bata makorjawan haroso ni Tuhan na bata ibagas perguluhan ta Aima sebagai respon ta marhitehon ni pangurupion ni Tuhan na ibere hubatta marsada-sada. Jadi marhitehon ni teksi ambilanta bani panorang on ipagolpa jana iojur hita ase hita on selaku juak-juak ni Tuhan boy tongon hita makatarima kasih kon idop ni hurni Tuhan na doma ibere hubatta marhitehon ni na tetap marhasir siron mandalan kon guluh ta siganup ari sesuai humbani harosoni Tuhan ne bata. Jadi hubata haganupan na hinarga ibagas Kristus Yesus. Mari alami metamorfosis di dalam kehidupan kita. Alami pembaharuan di dalam kehidupan
kita janah dalam kun hitama harosun ni Tuhan na bata ibagas guluta marhitehon ni parsahap parlaho sonai age pangahap pangabakta kuriana hinaholongan ibagas Kristus Jesus bari panorang on ipasingat hita pasal sona hatongon Tuhan na bata makaholongi hita mambirehon hidup ni urni hubata marhitehon ni na marelahon anak ni nasasadain ay Tuhan Yesus Kristus lahu makop-kop hita jolma pardosa halani ay marhitehon ni haganupan pembahanan ni Tuhan na luar biasa marhitehon ni habujuron ni Tuhan na doma ibere hubata na menjadi sukun-sukun ahado responta nah hado carata martarima kasih marhitehon ni holong na doma ibere Tuhan na bata hubata. Apakah hanya sebatas kata-kata? Apakah hanya sebatas ucapan terima kasih mabamu Tuhan? Tapi tutu marhitehon ni teksi ambilan tabani panorang on. Bukan hanya sebatas perkataan. Tapi mari ucapkan terima kasih hubani Tuhan na bata dengan tindakan dan perbuatan. Ulang pitah nato atape no action talk only atape artinya aima tidak ada aksi hanya siak-siak ipamangan tapi mari lakukan dengan perkataan dan perbuatan ibagas guluta selamat manggulu ibagas Tuhan mahubat tahaganupan selamat memberi respon nama der mahita hubani Tuhan na bata marhitehon ni idop ni hurni Tuhan na ibere hubata janah selamat mangguluh ibagas habayun mahitaon haganupan marhitehon ni na mandalankon parguluhan tas siganup ari romban hubani harosun ni Tuhan ta amen martonggo mahita dia tetu pama sombah nami hubamu ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang sa inagur atas marhitehon ni hatamu ladum mapasingat kun hanami bani panorang on. Saya anduhar motongon Tuhan bui idalan kun hanami hatamu in ibagas parguluhan nami sigadup ari. Gabe agen-agen perubahan motongon hanami on haganupan. Gabe juak-juakmu na manggulu ibagas hamma hanami. Gabe juak-juakmu na makamalas kon idop niuhur na duma iberi ham huban nami. Marhitehon ni na memberi respon nami na terbaik hubamu marhitehon ni kehidupan nami parguluhan nami na sesuai humbani harosoni uhurmu terima kasih mabamu ale Tuhan ibagas Kristus Jesus hanami martonggo jana martarima kasih hubamu amen.